Il Kurhaus a Marang ieluni festegiai 40 anni l'autonomia nuova. Il moment storico ha cominciato con il presidente della provincia d'Odenwalder, che ha dato il benvenuto al presidente della Italia, Giorgio Napolitano, che aveva accettato di piedò il Gran Orden de Mérite della provincia di Bolzano. Riesdo, posa il presidente della provincia, saludò il presidente dell'Austria, Heinz Fischer. Il primo che i presidenti dell'Italia e dell'Austria sono incontrati al Südtirol. Il 20 festeggia 40 anni di autonomia e 20 anni dal fine via del stritozzo tra l'Austria e l'Italia per la questione del Südtirol. Il primo responsabile della provincia, il presidente Luis Durnwalder, ha portato il pensiero di festa e la ragione della uneranzas. Leonie Sorissa il gran valore della soluzione di pesce per la convivenza delle tre gruppi di Rugneda del Südtirol. L'autonomia della provincia di Bolzano, in cui Leonie le Cordà, è diventata un modello di soluzione di conflitti di mandranzas. I cash vengono tanto sciazzati a livello internazionale. La uneranzas è unita andata ai rappresentanti più alti di due stati, che lascia pro l'autonomia per il Südtirol. Giorgio Napolitano e Heinz Fischer ha piedò il Gran Orden de Mérite, ein uomo di Dutschkei che si impegna per una soluzione di pesce per il Südtirol e che porta pesce e si rapporta in benste. Il presidente Fischer ha sorrisato si stima per il lavoro di trupps che ha l'autonomia per la provincia di Bolzano. Meines Wissens ist es das erste Mal, dass der italienische und der österreichische Staatspräsident sich auf dem Territorium von Südtirol, auf dem Territorium der Provinz Bozen, der autonomen Provinz Bozen, treffen. Und das ist gut so, dass das möglich ist. Heute ist Südtirol zweifellos eine Region in Europa, die sich hervorragend entwickelt hat. Ich denke, die italienischsprachigen Südtiroler schätzen den hohen Lebensstandard und die Stabilität in Südtirol ebenso wie die deutschsprachigen Südtiroler und die Ladiner. Südtirol ist und bleibt für Österreich eine Herzensangelegenheit. Wir nehmen unsere Schutzfunktion verantwortungsbewusst und im Dialog mit unseren Partnern und Freunden in Rom wahr. Il presidente Napolitano ha laudato sempre che l'unità sulla base del Trattato di Parigi e che l'autonomia del Südtirol muss essere difenduta e mantenuta. In conto della situazione attuale, e le parole di Durnwalder, che l'autonomia non è mai stata tanto sotto pressione come qui, a Napolitano assicura che l'autonomia del Südtirol non è mai un'indeblida di contenuti e che la ne unirà in non deblida. Possiamo compiacerci tutti del cammino percorso, che ha richiesto forte e convergente volontà politica, spirito di pace, misura e moderazione, pazienza e slancio innovativo. Lo Statuto speciale di autonomia del Trentino Alto Adige e Südtirol costituisce un riuscito modello di tutela delle minoranze e di serena coabitazione. Nulla riuscirà a riaprire dispute anacronistiche tra i nostri due paesi e tra le comunità, in particolare quella italiana e quella tedesca, che convivono operosamente in questa regione. Il patrimonio e la concezione dell'autonomia nel suo sviluppo, cui ha dedicato belle parole il presidente Durnwalder, appartiene dunque a noi tutti. E non può esserci e non ci sarà mai alcuno svuotamento di questa autonomia. La sovrandata de uneranzas è stata un'unità pregeda da tutta la giunta provinciale. Ich glaube, es war eine klare Aussage, sei es vom italienischen Staatspräsidenten, der gesagt hat, die Autonomie greift man nicht an, die Autonomie muss respektiert werden. Sie ist ein Teil der Verfassung und deshalb muss sie respektiert werden. Dasselbe hat auch der österreichische Präsident gesagt. Wir stehen zur Streitbeendigungserklärung. Wir nehmen die Schutzfunktion ernst und ich glaube, dass das wichtig ist. Er hat auch ausdrücklich dann sogenannte Vereinbarung von Mailand, was die Finanzierung anbelangt, erwähnt. Wir sind ja bereit, etwas abzugeben.
Niveau. Wir wollen selber feststellen, wo wir entsprechende Einsparungen tätigen. Und ich muss sagen, ich finde es als ein schönes Zeichen, dass noch gestern um 10 Uhr angerufen worden ist, dass am nächsten Montag ein Treffen ist, auch auf technischer Natur, wo wir miteinander reden, wo wir uns in die Augen schauen, wo wir sagen, welches wird der Betrag sein, den wir abgeben müssen, aber dass es dann unsere Zuständigkeit ist, festzulegen, in welchen Bereichen wir sparen wollen. Denn das ist ja unsere Autonomie. Il dauni l'autonomia depende sempre da se feva lei de trattatives con il governo italiano. Je pense que con la firma de Gasperi Gruber non fa nie staten cont la mandranza ladina, ma muss dire che il Statut d'autonomia che ha fatto in una maniera che i ladins ein opdu gidere vieres i anche vivere innanzi identità ladina, si cultura e si rusneda ladina. E perché muss dire che il Statut abu avrà moinant una grandissima importanza a già veramente la base del nostro vivere da unì, come mandranza, ma d'antadut per la identità che noi duccanci portano innanzi. Prestormaranda sang il president l'Italia Giorgio Napolitano giz da Marang con il Rangorden de Marit la provincia de Bolzano.